Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Angkang Pi Kachatang Karbi Richo Dopusi Karbi Anglong Arado Anpen Piniarni Antami Amana Peng Pipon Bomlo Dipu Nipai Kriketom Ninkan Surihinira Inkora Plierni Sixth Schedule Implementation Committee Panel Discussion Difu Farmer Growth Center along Paman Ponlo Labang so Sixth Schedule Implementation Committee pu amen Ponsi 125 Constitution Amendment Bill Lapen Articles 244A Lapen PGR VGR along Lipilang Aputak Alam Hey Hui Panel Discussion along Panelist Bangnar Kep Abangpu Lapen Resource Person Atumpen RD Dojot Alamte Chinki Jetan Krungsai Peduponlo Labang so Aporahut Articles 208 Tialongpen Direct Funding Atangka Nangkilochia Putak Alam The Sita RD Dojot Lapen RC Krungpen Chinki Jetan Chingwai Pon Pedolo Labang so Chinki Jetan Chingwai Pedopon Bom Aporahut Articles 28 Tialongpen Ke Tangka Direct Funding Nanglochi Pusita Ladak along Ketok Municipality Town Committee Panchayat pu Aphansi Tangka Nangloji Sita Ladak Ilitum Panchayat Alarke Serwan Ke Pusi Amen Thaponang Chi Pusi Je Ai Kathar Penajok Than Ponlo Labang so Aporahut Kangjang Terangpen Di Bedalong Pondun Thusi Serwan Ke Puke Applicable Kali Ladak Habe Pinpo Aron ke Kopili Parai ke Lason Aron Ave Pusi Lamthe Pangdagdun Lapen Je Ai Kathar IS retired ako Than Pontu Serwan Kep Aputa ke Karbi Anglong Aricho Methang Mamatsi Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Lopilo Labang so Aloa Tengpensi Karbi Anglong CEM Sita Dengponet Lopusi Than Ponlo Sita Akehai Kangjang Terangpen Lamthe Thagdun Thusi Karbi Richo Ave Ladak Lapu Kopili Parai Pen Anki Nilitumke Richo pu Hokpon Thekte Atheke Amen ki Irlokchot Khasietum Peklok Arichochot Pusi Lamthe Peklangdun La Apotsi Nilitum Arichokali Lapen Richopu Hokpon un e Pusi Terangasang Hopen Panel Discussion Kibipon along Lamthe Thandun Tangte non pai pai ni pai Kriketom Ninkan Surihinira Inkorapli Difu Formal Growth Center along Panel Discussion along Kangjang Terang Karbi Anglong Angkang ke Richo Ave La Swaricho Lake Khasya Khayatum Peglok Chot Pulote Karbi Anglong Angkang pi Karbi Richo Dopu Hoknak Puma Labang so Aricho ke batke Amen Irlok Chot Puma Puta Puda Mimi Alamlo Karbi Anglong Aricho Lopusi Karbi Anglong Autonomous Council Penta Hem Konglong ta Ihumpilo Lapen Hem Konglong a number attack Karbi King Mate Karbi Richo Pusi number plate attack Pachitar Tanlo Lapen Karbi Youth Festival ahuta aman Piponsi ke Tekiding Atumangno Mate stay sang songta Pangni Dunlonglo Lapen Karbi Anglong ta Richo Dopusi Bisar Kidarta Rong Hang Rong Bong Rong Arakalong si Lam Ki Lampong Pholok ta Haladak si Bisar Kidar sita Pedopon Bomlo La Sonsi Kedamtang Je Ai Kathar Apiso Katharpu Kachetok Dundet Ahuta Bisar Nang Chipusi Karbi Richo Rong Hang Rong Bong Rong Arakalong si Bisar Kidar Biponlo Lapen Lason Taksi Sangpi Rimsika Milik Piapanta Wells Karbi Anglong Habe Pin Polong si Bisar Kidar Peduponlo Tangte Halaso Ahut Piapot si Richo Avepu Thandun Dedetma Lapen Richo Kalip Pulote Halaso Apor Huta Bisar Kidar Pemanpon Longledet Nang Chiapot Lopusi Ongdung Karbi Anglong Araratum Chethanpon Lapen Lake Kapahan Chapon Alam Kalilo Tangte Richo Kaliputong Kipuma Mate Ahok Karbi Richo Loputong Kipuma Kadoka Vesita Arjupon Lonang News Report Karbi Anglong News Channel Nilituma Jakas Pendi Litum Tinkihudi Kanozia Nitum Manaipuke yes by whatever name called Wala Soda Nitum Manaipuke Lazibat whatever name called Pulatim Servan Kepulon Nitu Pudu Servan Kepi applicable Kali West Karbi Anglong Long Pinpu Habi to Aron Ke Lapu Kopli Parai Ke Lapu applicable Kali so Labak Matane Indonesia report Karbi Society Long Lagi Nitum Hala Richo Long at the Kokomati Nami tu meto lo nil gawe mati ko. Kopli puparayan gawe mati including Hawaii pu Hirodi puparayan gawe di Cleveland gawe. Hedi
la Carbiatum Pinpo Habi doesn't govern us. Labagi. Carbiatum administration uniform nanggi pura itu ma carbirecho. Ili tu ma CM handonang toklo. CM ta approve that. Itu ke ricu kali ke? Itu ke tak ke ya? Carbiatum recho abe polo te pine ki bhaga Itu ke puar ricu polo te himasar waisong di pegang lo. Waisong se rom thong lo itu ke. Waisong ke bang ha ki koy ha Morigaon si Japur besi ke dole. Ala kata tu ko de puan na kale na si ke. Kalau tak henone lo ti chok lo seta recho bet wache pu bang chok o edet pola. Ni tu wes asar ma chi Itu ricu. ka muni ka thei people te recho ke doe lo. Ala so ricu na lage bang khasi tu peg lo ricu chot mate. And Waisong protested. Politics boleh pola bang ni ninjeng tum ke lo. Waisong protested khasi gaja domination. Non format abang deng ya tu. Lah alama ni bang tu bang deng ya lo non pa bede. La pen ke hala amendment alam bang itu amendment ri boleh boleh. Hala 3 clause 3 A along si B do ne si bu. Thank you, sir. Dapat class. Bokolia Police Station checking point along Burmi Safari Kenepon long. Aron Repen Kepon Bor I Mate Kang Huason Pute Arona Tingpen Kang Sai Dokok Titi. Sonsi Patumi ni phai krepli ada por phai kep apor malom Bokolia Police Station ke parlo police checking point along hum thom bolero pickup a hem konglong khat khati pen kiwang bom a hem konglong AS09 BC 1186 lapen AS09 BC 2733 lapen aduntu AS03 CC 3541 Sonsi kewang bom ahud Bokolia Police Station checking point along Ritar Libdunsi Aron Repen kewan Burmi Safari backtrack cap an nepon long checklo Bang solong kaching nang dun atum bang trok atumamen Jersong Teron Jersong Lekte Islam Udin Aman Bora Manuel Gujur Dino Singh Chutaba Atuma Pansi Pangtek Ponlo Mate nepon longlo Nonamat Police Saikia Tumpensi Arju Pon Bomlang Pusi Birta ke endun apor hud anki chinidun Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি হৈ আছে মানে কোন জেগা এইটো এইটো বকলীয়া চেক পোষ্ট হয় এইটো বাইপাছৰ ওচৰত হয় বাৰু ইয়াৰ ব্ৰাহ্মী স্পাই ধৰা হৈছে এই খটখটি ফালৰ পৰা আহি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছো ক'ত বা নি আছিল সেইটো বাৰু নাজানো তেওঁলোকে ধৰিছে প্ৰথমে এখন গাড়ী ধৰিছিল তাৰ পিছত আৰু দুখন ধৰা হ'ল টোটাল 3খন গাড়ী কোন জেগা এইটো এইটো বকলীয়া শিকাৰী পথাৰ নাকাত গেটত ধৰা হৈছে আচ্ছা 3খন ইয়াৰ যি সুফাইবিলাক সৰবৰাহ কৰিছে ইয়াৰ কৌশলটো মানে কি দেখিছা তোমালোকে এইটো বহুত অদ্ভুত কৌশল এইটো আপুনি চাওক বাঁহেদি আনিছে বাঁহবোৰ ওপৰত জাপি বস্তাবোৰ তলত ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছে তেওঁলোকে ৰছী দি বান্ধি আৰামছে লৈ আহিছে সেইটোৱে আৰু এই কিমান সময় ঘটনা এইটো এইটো আপোনাৰ এতিয়া 1-1.5 ঘণ্টা মানৰ আগত মানে গাড়ীবোৰ ৰখোৱা খোলা কৰা চোৱা গোটেইবোৰ এই অনুমানিক কিমান বস্তা মন হ'ব প্ৰতিখন গাড়ীতে 19 বস্তাকে আছে চাগে আৰু কিছুমান বস্তা ফাটা আছে এনে ওপৰত মানে 60 বস্তামান হ'ব নেকি হয় 60 তো নহ'ব চাগে টোটাল হেৰিটো মিলাই টুকুৰা টুকুৰি মিলাই 60 বস্তা হৈ যাব হয় 6 জন লোকক কাৰেক্ট কৰা হৈছে তোমালোকে দেখিছে আৰু হয় দেখিছো ঘটনাটো এতিয়া কেইটা বাজিল বা ৰ'ব 10টা মান বজাৰ ঘটনা হয় 10টা মান বজাৰ ঘটনা হয় তোমাৰ নামটো কি আছিল মোৰ নাম অজয় হাজৰিকা তুমি নিজে দেখিছা আৰু হয় মই নিজে দেখিছো হয় Sangpi Merilin Tisopi Ningkan Hini An Keso Kapangchi Det Penajok Chuning Ripen Kerap Kachuhangpo Lakha Ingkoi da Pon Nilip constituency ke parlo Koilamati Ahawar along Kania Ing Tiarong Amikar Sangpi Merilin Tisopi Cancer Keso Kelong Lok Penajok Ningkan Hini An Keso Kapangchi Chechak Nanglo Lapen halapu kesodet ahem asor mate kesodet ahem tuna tumpen kethan pona tengki nilitum kedo an akhia dat pen seka chelang nangchi anta chelanglo Lapen keso kachelang chi pura kedo an akhia dat anta chepedoi lap anlo bonta keso bang thang nat kimi ang thekta long pon pedetlo
La si nona por nilitum se kachelang thuji phan thangnat our saita avededlo. La si kang hon kang jin sopen mankido nilip MSc Povitra rong pipen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CEM Dr. Tuliram rong hang aphan la pen Karbi Anglong ang kangpi ke thekiding atum do anaphan tuning ripen kirap chu hangpo. Lapen komatni ningkeme abang phu abang phi jongsi keso dera bang phi mirilin ti sopia phan kerap dunji aning hangdo pulote la aber ki pipon a number alongle humri ignore. Account holder name Peter Terang, account number 387452173881. IFSC code SBIN 0009405. Nilip Chokialapen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel. Nilimen ke lasono nilimen ke Peter Terang. Ape nili tumarong amen make kanea inti kiri langsung. La non que so dead banke omare lo. Nili hem osoriglo. Kiso ge ni kahani thom ni dolo pula hai kiso. Keso bangke lasono ningkan hini ke thom dolo nili tum nili lipu nili nuat matidi. Anke mithang hem bostu don stame jenong bifak penceng lo bari bathung penceng lo kado kawian ke padat nangji an bostu sita padat iglaw lo ningkan ke thom an se ke chelang an ke nahokta chichini phiar cha ve poni likela mithang bari mithang a humpoti an se chijo thek cholo lapen si chelang ik thek cholo Non ke do anda avelo. no bangke ke do an seta ke kreng no bangke kavi hektik puyat le Cha nang le local MSc fan pene chuning ri ya kera la person ke chuning ri do ma. nili li tumalong local emi sifan chuniring tungduk seta nili chichini ne lapen nili fan stame chichini ne nangchini ne seta nili kerap lason si chuhang tung o lapen dam tung o seta me dam dekte dalo nangli tung ahin pen dak kewang thu posita me churo par piglo nili fan son kapachini pot nili alangli long ka chuhang kang tung mate ka churap kerap ka chuhang kang tung bangel son halo alangli nili tum akisu nang par jang nun te lapen nili tum akisung kisu sitame nangra pona sonte posi nili ning aklong pe alangli fan sitame chuning ri par piglo Na so channel pen ka benglong ra da phan tame ako chuning ri chung tung manali. Mane ili ka benglong ra ithe ding atum chingki me sensan atum do pik la sihala tum manali. Akera pung tung ma. nili akaprek tum afan sitame puingtung o atheli tumalong karbiang long hawar long kaching ki mesen mate ning ki mesen ile tumasa CM tuliram rong hang pan sitame chuning ring tung o alangli sitame labangso kisu nili phan nang par jangdunji ma mate nang par jangdunji pusi nili ning thepen ang le tumlong chuning ri dun lo So Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.